Сёння ў Баранавіцкім універсітэце больш за 3,5 тысячы студэнтаў атрымліваюць вышэйшую адукацыю па 27 спецыяльнасцях. Роўна 2 гады таму старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс ужо наведваў установу і размаўляў з моладдзю ў фармаце адкрытага дыялогу. На гэты раз ізноў аншлаг. На сустрэчу з кіраўніком вобласці прыйшлі больш за 500 чалавек. Спектр узнятых тэм шырокі. Будучых спецыялістаў цікавяць і перспектывы развіцця рэгіёна і ўласнай прафесійнай кар'еры. Пытанне заработных плат у тым ліку. Вы знаете, что и президентом, и правительством ставилась задача о том, чтобы уровень у бюджетников заработной платы был не ниже 80% от реальной заработной платы в стране. Ну и мы по итогам, значит, декабря месяца этого достигли. Средняя зарплата, как я вам называл, 1000 рублей, а у бюджетников 811. То есть, значит, это хороший показатель. Зразумела, цікавіць моладзь і магчымасць удала працаўладкавацца, дакладней наяўнасць у рэгіёне перспектыўных і высокааплатных працоўных месцаў. Такие предприятия города Барановича, как «Атлант», «Торгмаш», авиаремонтный завод являются привлекательными для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. А какие вы можете назвать еще предприятия области, которые в 2019-2020 годах будут активно открывать новые рабочие места? Ваш вопрос прежде всего связан с тем, и мы стремимся к тому, чтобы открывать новые предприятия. Потому что те, которые новые предприятия открываются, там создаются вот именно такие условия. У якасці прыкладаў старшыня аблвыканкама узгадаў буйное мэблевае прадпрыемства, якое сёлета запрацуе ў поўную моц у Івацевічах. Новыя працоўныя месцы ў хуткім часе з'явяцца таксама ў Пінску, Пружанах, Жабінцы і іншых кутках Брэсцкай вобласці. Пацікавіліся студэнты і перспектывамі, якія з'явяцца ў краіны, дзякуючы будаўніцтву атамнай электрастанцыі. Что такое атомная станция? Ну, это не просто объект, который будет производить электроэнергию, да? А это современные высочайшие технологии. Прежде всего, государство, которое имеет свою атомную станцию, оно относится к развитым странам. У нас нет своего газа, да, для того, чтобы, допустим, содержать и обеспечивать на 100% свои тепловые станции, которые производят электроэнергию. Поэтому это прежде всего независимость нашего государства. Дыялог паміж студэнтамі і кіраўніком вобласці працягваўся больш за 2 гадзіны. Абмяркоўвалі маладзёжныя будоўлі, камп'ютарызацыю сучасных устаноў адукацыі, паляпшэнне жыллёвых умоў, развіццё навукі і спорту. Анатолию Лису задалі каля 20 пытанняў. Я был очень рад побывать на этой встрече и благодарен как администрации университета, так лично и Анатолию Васильевичу Лису. На этой встрече я получил много интересной и актуальной информации из жизни нашей Брестской области, а также узнал много важных ответов для себя, для своей будущей специальности. Затрагивалось очень много вопросов, касающихся трудоустройства и вообще политики нашего государства. Я думаю, что все студенты получили ответы и ушли с положительными эмоциями. Ну а кіраўніцтва рэгіёна, у сваю чаргу, дзякуючы такім сустрэчам, лепш разумее моладзь. Дыялог працягваецца. Сустрэчы кіраўніка вобласці са студэнтамі сёлета пройдуць і ў іншых вышэйшых навучальных установах рэгіёна. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».